Hi guys, tata wanyu wa Ngogoyo Eunice Nyambura N nindacokeria muthenya wa muthi. Muhana atia, how was your Sunday? Yakwa yuma njega, Ngai ni andathimite ni anjikite maundu mega, ndina gikeno giake. The joy of the Lord is my strength. Ndacokeria ringi nigetha tutuike akwaraniria umuthi ndenda kwaririria uhoro wake. Ndirenda kwaririria uhoro wa when does a man realizes the value of a woman. When does a man realizes the value of a woman. No akorwo wi mundume hau wina mutumia but you don't realize the value of that woman. Haujui dhamana ya huyo bibi ambaye uko na yeye, haujui dhamana ya huyo mtu ambaye uko na yeye. Ungiota kumenya ate kana ni ihinda ririku rikinyaga ukarealize ati mundu ndrari nake ukagutukorwo ni mwagai mundu ndrari nake ri kumbe arari mundu wa bata uguo, mundu ndrari nake ri kumbe arari mundu wa mwega uguo. When does a man realize that value of a woman? Regi urari na mutumia ni mwadifosire nake ugithi wicaria mundu mukambire wikarania ugikora mundu wacaria ri titoria murari nake ni agĩa na tofauti no cio wari nake ri niekire ate ni athire so ukugutuka thutha mutheri. The value of mundu wa wekire ate mundu ria wa lucile andu aingi muno madifosaga ucokaga ku realize value ya mundu ria wa lucile ni tondu wa maundu maria ucokaga gwika ate ucokaga kuhitukira thutha mutheri. So ndenda kwaria uhoro wa when does a man wita mundu me when do you realize the value of a woman o realize ga value ya mutumia uyu ri undu ucio niguo ndenda kwaria muthenya wa muthi oro ringi ndimunyite ogeni ni tata wanyu wa Ngogoyo Eunice Nyambura N na njukaga nigetha tutuke akwariria guteithania na tugatuika akumenya maundu mangi maingi. Ndimwiraga njuka kwaria maundu haha ni ngoragwo njikite uthuthuria ngamenya uria nguka kumwira haha. Ndimunyite ogeni muthenya wa muthi na ndimwihoe mwitikira gushare kulike na gusubscribe thini wa channel ya tata wa Ngogoyo. Itikira gushare kulike na gusubscribe thini wa channel yakwa na wana mweka uguo ri ni ngukena muno na Ngai ni akumurathima muno. Ucoke hinya gakengere nigetha the moment I upload video iga gukinyira na njira ya naihenya ka notification bell kahinya nigetha ndekira video igatuika gukinyira na njira ya naihenya. Ucoke kirorera video ciakwa please wiroragire video ukarikiriria ucio niguo teithio ria ungiota kuhe kando na gushare kulike na gusubscribe ri uteithio ngi ni wa gwitikira kwirorera video ugeka ate ukarikiriria video ciakwa. Ngai akurathime muno, karibu sana nigetha tutuike agutwarana muthenya wa muthi. Undu wa mbere mundu me arealizaga value ya mutumia hindi ameka kindu gitagwo divorce. Ringi ni murahikanitie ni mwikana na mundu uyu ni anyita njira ni athie. Maybe you was in a relationship, the relation was to lead in marriage. Mundu ucio ri relationship ni ya break, mundu ucio agakweherera. The moment orari attached na mundu ucio ni uramuikiti na mukata wikarania nake no mundu ucio ni arikia kuthi ni akweherera. Reke ngura ye mundurume hindi niguo urealizaga kiria hindi niguo urealizaga value ya mundu wa gutiga. Agiko maugaga atiriri ati iganago yariria yekate yakua itari nguri ndingigano yariria no hindire yakua ri niguo mundu amiganaga Ngai na ng'ombe no ni yaheaga iria, ng'ombe no ni yanisaistainaga, ng'ombe no ni yanjikaga maundu maingi muno, ng'ombe no ni yandithagia nginya kuria tumathire turi ndina tu. The same case applies to a marriage or a relationship. Hedra mwadiforce na mundu waku athire niguo wonaga ni watu uri empty, hena kindu kiaga muturini waku. Hedra wakorwo wina relationship ri maybe relationship yanyu ndina waku mundu ni awoka wenie kate ni athie niguo urealizaga hena kindu weka ate hena kindu wate hena kindu wa lose. Na for instance ringi no ukorwo ni wikite mutumia na ukorwo mafifi mutumia ni Ngai wako ire mutumia ni mutumia urari mwega muno. So mutumia the moment akinya karago athie ugutura uthiuruka na ndukona mundu wa ku replace mutumia uyu wa divorce. You will never see a woman or a lady that can replace this woman uria wekate uria wehera muturini waku. Maybe you are in a relationship, Ngai ni akurehera mundu uturite hoete Ngai akurehere mundu tatago waturite hoete Ngai amurehere muthuri mwari mundu uturite hoete na Ngai amuhe mutumia. The moment the relationship ni break out of maybe your negligence, out of your ignorance, ukona mundu ucio ni agucenjera ni ekate ni athie na ringi mundu ni Ngai urakurehira ndu Ngai ni aroraga mundu akona ati mundu uyu ri ingimwe mundu hano no ri no maute gutwarana nake. Ona divorce ni kuri mundu Ngai angikurehera after divorce ndu ndigukiwa after divorce mundu rahikanagia kuri Ngai mundu Ngai akurehagira akafiti
thini wa muturire waku ati okorwo ni iroto iria wina cio mundu ucio araguteithia gwika te ku push iroto iria ciothe wina cio wanerire gwika undu na nduri wacemania na mundu ugwiteka ate ugwitikira guku push ni twike no riu Ngai ni akurehera ha mundu wa guku push mwike undu ugacoka mundu ucio ni warekeria mundu ucio athie reke nguire gutiri undu uhitaga mundu metocio tondu maita maingi arume mangitigana na mundu ri meciragia ringi ni kwarithia ukona mundu ni athini atengerera ni wa mundu ungi ni ndako divorce ni athie through mundu ucio agatengera ihenya agathi akoya mundu ungi na makahikanie nake reke nguire ni wona maundu maya arume mutengagirira macio nimo maramunina ni watengerera ona ndona take your time kwamba kumenya undu uria urenda ukagira mundu ungi ukamurehe hau kumbe ni muigwa werehera ugamuthesa ukambire kuga I wish I knew kaforia wathire. So the moment mundu ucio akweherera either in a relationship or either in a marriage ni ehera mundu wa kweherera ri ndugwecirie kuri hindi muriaranagiria nake ni mwakiranira tondu maita maingi andu mangitigana ri kindu kiria kitumagira ni kindu gitagwa silence ukona andu ni mekate ukona andu ni makiranira hindi ya mundu akiritio ugu mutumia uria mwatigana nake ni agukirira thini wake iko ni mwa divorce ni agukirira silence yo ikambiria gukuhit it hits you harder ukambiria kuigwa hari na kindu wekate hari na kindu wambiriria kuwaga ukaigwa ni ukiriro silence yo ni ndi ya kuitu kamenya Ngai hena kindu wekate hena kindu kienjeherera nima kuikuga hitina no wega tondu tukirio hitio na ithui so ukamenya undu ucio ni wekate undu ucio ni wa kweherera ukamenya hena kindu ya kweherera ukaigwa heaviness thini waku wina uritu mwingi muno ukaigwa hena kiundu thini waku ni tondu wa silence it has engulfed you uthiurukirwo ni kindu gitagwo silence gutiri undu ungi wikite ate uguthiurukiirie jigwa andu makiuga the better the devil you know that the angel you don't know kogo iyo ngoma yaku urowiri kaba wikare orona tondu wake tondu icio ni umwe gukira mundu utekite gukira mundu uria utowi so the moment mundu me atigwo loneliness iyo ni igwaga hari na kindu ni atigwo na kindu gitawa vacuum ukona ni hatigwo na kirima yani mundu ungi atangiota gwikate atangiota kufeel irima riu yani mundu ucio ukona ononge kono mundu amarari na kiarari mugurukire ukona hari na kindu arekate ni hari na kindu aramis ni hari na kindu ona niaga akambiria kuanda rugendo rwa loneliness ari wiki riu gutire mundu mararani nake gutire mundu marabanga maundu nake ukona riu ambiria guthie rugendo ari wiki ukona riu maundu mari ahitukira gutire na mundu wi besides you uri wiki tu urathie rugendo rwo wi wiki ucio ni undu wa mbere undu wa keri when a man realizes the value of a woman ni hindi ya mundu araandago sickness ringi wi murwaru hedra uranda go kindu gitagwo stress nduri na mundu mungiota kwarania nake wina mutumia kana wina mundu mwinake mundu ucio ni akwata gukwangira mundu wakwa ni unyotete ngurehere tumayo murwaru mundu wakwa kwenda gwikiate ukona ni agatauru ni ambire ukuhutahutia guku agiweka agigucinaga na mai ukona mundu ucio ni aguteithia no reke ngwire mundu ucio ni akweherera ucoke unyitwo ni kindu gitagwo sickness ni ndi umenyaga value ya mutumia ni kuga ati Hedio niguo uriaraisaga the value of this woman mutumio ni ekaga maundu maingi muno kuri ni anjikaga maundu maingi muno mutumio ni anyendete niguo uriaraisaga ni warwara watigo hau wi wiki nduri na mundu wa gukuhe mai nduri na mundu wa gukurikana ni urenda kuria ringi ona ndungeta gwitwara kioro nduri na mundu wa gutwara kioro watigo hau uri wiki hari na series ndiroreire iretwo the polygamy ndone merorire the polygamy ni maronire kiundu kiria kirathire na mbere you also what happened muthirisho ni muronire maundu maria arahitukire atigite mutumia uria wake agathi kunyita mundu ungi ni muronire maundu maria arakoranire namo ndirauga ndungitiga mutumia waku no nyitane na mundu mwega tondu no unyitane na mutumia kigio ndakwira ma no unyitane fashiti akohie usemani na mutumia akohie Ngai acoke akunyitithani na the right person na munyitane uguo I know it happens ndiko happenaga ukarehero mundu urari na mundu mutumia ni aguthitha fio ukaigwa riu no ugurukire the moment akinya njogu Ngai akamenya ucio ni ehera gukurehera the right person akafit nita sumaigire
cikaingirano ka nginya ukamenya ino cuma yombetwo ni tondu wakwa mukaingirano maundu maria mothe muraria maundu maria mothe mureka yani muraria in one voice mureka maundu together yani ukibanga ni ra mundu waku reke turore na guku ugiko ni murabanga na mundu maundu Ngai agakurehera the right person reke ngwire otogwo ndauga umenyaga bali ya mutumia hindira warwara hendiria wena maundu maritu urahitukira tondu arume ni mahitukagira maundu maingi muno maritu emotionally ukona mundu ni ahitukira kiundu kiritu muno na ndari na mundu wa gushia nake na nikiona hona ni kuri andu maridi mathia magacaria mundu na kuunja ti ati amucaria nigetha makome nake no nigetha akahotaga guthii kuiturura hariwe akahotaga kuyaria hariwe akahota kumwira maundu mara ahitukira yani ena mundu awikate wa gushia nake ni kuri andu aingi muno njui makorwo na andu mahana ogwo murata ti murata wa gukomania ni murata wa guthii gushia nake so ukona mundu mehedira watigwo nduri na mundu ungeta gushia nake maruo maria arahitukira your hardships rigi ni randaga kiundu emotionally rigi ni randaga kimundu muturine waku wira-ini ni uragio ukona guti mundu ungishia nake mundu ungeta gushia nake ni areherie ni arakuweherire hendio niguo urealize the value of a woman in your life hendia mathina magukora during hard times undu ucio no na few it is hard nduri na mundu agushia nake hendio niwe mundu me anotisaga who stayed besides him hendira aranda go maundu emotionally no ucio warugamire nake hendiria arari na gathina hendigo niguo arealisaga kugati Ngai na mundu ndrari nake ni ararugamaga ni arakoragwo besides me ni arandeithagiria even when I am going through emotionally issues mundu ni arakoragwo ari besides me hendio niguo mundu me anotisaga value ya mutumia hendira ona guti mundu wa kurugama nake gutire mundu urarugama besides him no ngikorwo ni kuriri uyu aroka ni tondu hena kanyamu akinyirite ukona mundu ungirarugamire nake ri ndariho hendio niguo mundu me arealizaga the value of that woman uria rumire muturine wake undu wa mwisho uria ngwaririria ni hendira mundu me atigana na mundu wake ni tuge ni ma divorce ni tuge arari na relationship maratigana na mundu uria marari nake for example rigi mundu ni marabanga maundu maingi muno ni mareririe gwika maundu maingi muno no ni matigana nake the moment matigana nake ri mundu mo ekaga atia atengagira kwambiriria gucaria replacement ya mundu wathie mundu ndetagirira ambagire gucaria mundu awikata wa ku replace o wathie gucaria mundu awikata wa ku replace hendio niguo urealizaga atiriri ti andu othe makoragwo mariega ukambiria guchase mundu mweru hendio niguo mundu me arealizaga atiriri ati genuine people are hard to find mundu mwihokeku mundu mwega mundu faithful they are hard to find ni tondu wake mundu wanyitana nake ri we nikinyangarika ndungiota yani ku replace uri urathire no warehe niguo umenyaga ati genuine people are hard to find na by the way reke njuge oro ringi genuine people are very hard to find kuona mundu mwanyitana nake mundu ukwira mundu wakwa nitugere haha mundu ukwira mundu wakwa directionally o wanyita tijega mundu ukwira mundu wakwa tungiko miaka 5 iroka tungikorwo tukinyite hana kuona mundu urahota gukudirect uguo kuona a genuine person ni hinya so the moment Ngai akurehera a genuine person in your life make use of that person ndukamutreat uri urecire no umutreat mutengagira wa divorce mutumia wathie koya mundu ungi ukamurehe nigetha wone kana ni wikate ucio agathie ugathie ukagira ungi ukamurehe ukona umutina otana akehera ugathie ukagira ungi agoka akehera agatiga riu aguthukania meciria makiria uri urathukite meciria ri ukona riu amaguthotha meciria riu ni teire bao few hendio niguo umenyaga the value of kiria wateire niguo umenyaga the value of that woman niguo urealizaga the value of that lady niguo umenyaga good character are hard to find and there is irreplaceable mundu cio ndungiota kumu replace a good character ni hinya muno gucemania nake na mundu cio ndungihota kumu replace ni tondu wa maundu maria wikite ni tondu wa maundu maria uhitukire after mundu gukuherera so nie ni njiraga andu atiriri ni wega rimu ono ki make decision imwe ri aba wikare the way shiri am I making the right decision gutire wiriraga agithitagika tagicoka wone urona ni maundu mega ureka
nura na mundu mwina ake nura mutwite uria gutagirire ugeciria ati uria guthi gucemania nake niwe gukorwo wari mwega reke ngwire Ngai no akurehere mundu na Ngai ahenaga chance rita riu Ngai ahenaga chance rita rimwe. Our God is a God of another chance. Not you water or tete chance, todo our God is a God of another chance. Ngai akuheaga chance rita rimwe. Tengera na chance yo Ngai akunengera because good people are rare to find. Good character are rare to find. Mundu geta kurugama besides you. Ni hinya muno gwika, ni hinya muno kumuona. Ndio kana mwana ona ginya ni kuri arume mundu ena mutumia no athiaga akenda ku make decision ahuragira mutumia ungi hando thimu kamwira ng'ania ni ndenda gwika uno we tahe idea yaku ukona idea ya mutumia ucio amunengera oka atengera na idea yo kiundu kiria arendaga giga succeed because there are people ni kuri mundu Ngai angire muturini waku ena purpose no we tondu nawe nduramenya mundu woka muturini waku okana papa siri kuri ndamenya kana ni Ngai umurehete ri we ukabiria gutefefa before you realize it will be too late usoka menya ri ni wa divorce mutumia ni wathi wa muhiki ni watigana woyo ngi ni mwatigana woya hiki tatano go ni mwatigana so gatagate ka uri wa waste time igana ate wa waste kahinda kaigana ate you have wasted a lot of time ugutura waste time na hiki ugutura waste energy yaku na hiki. Just pray to God to bring the right person to you. Mudura mukota gutwarana nake. Tondu ugutora uwestaga energy yaku, ugatora uwestaga investment yaku, ugatora uwestaga hinya waku wothe, wendo waku wothe uwestaga na ndura uwestira wendo waku kana maundu maku. Andu acio ri ti andu ungivali muturini, ti andu marakuvali muturini wao. So ni wega ono ki make decision, ukameka the right decision. So mudurume macio nimo maundu maria matumaga umenye the value of a woman kana matumaga ugutuke ukamenya Ngai ukarealize value ya mundu uria ndirari nake mutumia ucio ndira divorce riri I wish I knew ndigira sign divorce papers icio I wish I knew mundu ndigiragerekerie athi ni tondu wake ni tondu wa maundu maria macoka ukurumirira ugiciria ati watiga mundu wathi kugwa moko-ini mega ri reke ngwire ugathie kugwa moko-ini ma mundu ugukunina na kwenjere ginya kaburi utete the right thing that Ngai arakuhete ugathi ukanyita na mundu wa gukari gukuninukia haria haratigarite. So maundu ma ndaria ni mega muno na ni mateithagia mundurume muno ni wega kuyasingatia ya ni wega kumanyita no menya mundu wa winake ungikorwo ni Ngai kureheire ri ucio ni mundu wa bata muno muturini waku na ndungimenya value ya mundu uyu until hinde mundu agakweherera niguo ukarealize value yake muturire-ini waku. Gukinya hau muthenya wa muthi oro ringi ndimwirani wanyu tata wa Ngoyo Eunice Nyambura N ndimwendithirie muthenya mwega wa kirathimo muge na mahinda mega na oro ringi mutikariganire gushare like na gusubscribe thini wa channel yakwa ucoke ukinyaga kengere nigetha ndekira video igagukinyira uri wa mbere. Ngai amwike maundu mega. Shalom shalom shalom. Na ria matwa shalom ni kuga atia? Shalom ni kuga thayo wa Mwathani. Bye bye, tuonane tena.